Manje sesenza incazelo yokuthi yini ukuboleka kusebenze. Lokhu kubalulekile ngoba ngisho abantu abawompetha imbala kwizibalo nabo bake badideke mebenza izibalo zokuboleka. Ngoba phela ziningi iy'namba esisebenza ngazo. Asenze isibalo sithi ngino 1005 minus 616. Ngizophinde ngibhale isibalo esifanayo kodwa ngendlela ehlukile. U-1005 wakhiwe ngo-1000 plus 0 plus 0 plus 5. Ebese u-616 wakhiwe ngo-600 minus 10 minus 6. Siyazi ukuthi uma siboleka sidinga inamba enkulu ngaphezulu. Uma siboleka sinokuthatha u-1 kwinamba engaka-left ukuze sikwazi ukusubtracta kahle. Siyabona-ke la kwama-1 zethu ukuthi u-5 minus 6 awuzosisebenzela. Kodwa ngoba u-1005 wakhiwe ngo-1000 no-0 no-0 no-5, siyazi ukuthi asikwazi ukuboleka ku-0 kuba phela akukho lutho ku-0, soboleka kanjani into ingekho. Ngakho kuzomele siboleke kuwona u-1000 wethu lo. Kuloyo 1000 sizoboleka kuloyo 1000 phela mase siboleka kukhona sizokwazi ukudedela sichaze into esibolekile siyifake kwama-hundreds, kwama-tens nakwama-ones. Kwama-1 sofaka u-10 plus 5 usinike u-15. Kwama-tens kule 1000 esilibolekile sofaka u-90 kwama-10s, sifaka u-900 kwama-hundreds. Lelo-ke i-1000 lesi esiliboleke kwama-1000 sesilicazile ngempela. Singakwazi phela ukuthi 10 plus 5 lo sinika u-15 minus 6 u-9, 90 minus 10 u-80, 900 minus 600 u-300. Lowo osinika u-389. Ngala isibalo sethu siyafana. Sibonile ukuthi bekumele siboleke ngoba sikwazi ukuthi 5 minus 6. Sathi-ke u-5 add u-10 sithole u-15. Ebese lo 0 okwama-10s sizofaka sizoboleka lo 100. Leli 1000 kodwa libhalwe as u-100 la. Sisalelwe u-99. Ngoba sesino-9 kwama-10s sizothi 9 minus 1 u-8, nakwama-100 sithi 9 minus 6 u-3. Ngakho u-1005 minus 616 u-389. Siyabona ukuthi noma yiphi indlela esiyisebenzisayo isibalo sethu siyafana. Asenze esinye-ke isibalo sibone. Ngoba sesibonile ukuthi ngempela ukuboleka kusebenza kanjani. Sizothi-ke manje 732 minus 23. Sizosibhala futhi lesibalo ngale. Siyazi ukuthi u-700 wakhiwe ngo-700 plus 30
plus 2 lo sinika 732. 23 wakhiwe ngu-20 minus 3. Siyabona ukuthi ngeke sikwazi ukuthi 2 minus 3. Ngakho kuzomela siboleke kulo 30 sisalele u-20 bese sithi 10 lo subolekile plus lo 2 kwama-1 sithola u-12 la kwama-1s. Kwama-10s sizoba no-20 minus 20 ungenzeka loyo. 12 minus 3 u-9, 20 minus 20 u-0, 700 minus 0 u-700. Sizothola u-709. Ngakho u-732 minus 23 u-709. Nangala sokwenza into efanayo. Sizothi 12 kwama-1s, 12 minus 3 u-9, 2 minus 2 0, 7 minus lutho u-7. Ngakho 732 minus 23 u-709. Siyabona ngempela ke manje. Asenze futhi esinye isibalo sibone. Asenze esinye isibalo sithi 512 minus 38. 512 wakhiwe u-500 plus 10 plus 2 ebese u-38 wakhiwe ngu-30 minus 8. 30 plus 8 kodwa sobhala njengo-minus ngoba siyawuminaza. Siyabona ukuthi ngeke sikwazi ukuthi 2 minus 8 ngakho sizoboleka kulo 10 kusala u-0 bese kulo 2 si-add u-10 sibe no-12. Sesingakwazi-ke manje ukuthi 12 minus 8 sithole u-4. Kodwa manje kuma-10s ngeke sisakwazi ukuthi 0 minus 30. Ngakho kuzomele siboleke-ke kulo 500. Kulo 500 sizoba no-100 kwama-10 sibe no-400 kwama-100s. So nje bese sibolekile ke sesingakwazi ukuthi 100 minus 30 sithole u-70. Sithi 400 minus lutho 400 loyo. Sithole u-400 plus 70 plus 4 sinika u-474. Ngala sizokwenza into efanayo siboleke sithi 10 plus 2 12 phakathi nendawo sithola u-0 kodwa kumele siboleke ngoba ngeke sithi 0 minus 3 so lo 5 uba u-4 lo 0 uba u-100 noma kodwa sobhala as u-10. 12 minus 8 u-4, 10 minus 3 7, 4 minus lutho u-4. Ngakho u-512 usinika minus 38 nase usinika u-474. Siyabona-ke manje ukuthi ngempela ukuboleka kuyasisiza ekwenzeni iy'balo zethu. Ngoba phela kuyakwazi ukuthi sikhulise iy'namba zethu ey'ngaphezulu sikwazi ukwenza isibalo sokususa.